Imana ikwiyereke uburyo ukeneye Imana mu nzira zose ukeneyemo Imana ikwiyereke. Yesaya ibice 6 guhera ku murongo wa mbere haravuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Iyo ngo umwaka Uziya yatanzemo Yesaya yabonye Imana, byamuhindukiye amateka mashya ubwo yabonaga Imana mu buryo budasanzwe. Ibi jambo ryatubwiye ko ngo yari atuye hagati y'abanyaminwa banduye, ngo nawe ubwe afite iminwa yanduye, ngo muri icyo gihe abona Imana, ngo yerekwa Imana. Ibizima bivuga ngo Imana irera, Imana irera, Imana irera. Acyumva iryo jwi rivuga ngo Imana irera, yimenyaho icyaha, abona Imana mu buryo budasanzwe. Ntabwo nzi ukuntu nawe Imana yakwiyereka, ariko ikibazo ufite n'intambara uri kurwana, Imana ikwiyereke. Imana yiyeretse Yesaya kubera ko atarakirijwe, hari ibintu bitari byuzuye. Nubwo yari umuhanuzi, ariko ntabwo yari umwizerwa ku buryo yatumwa ku bantu bayo. Yego amaze kwezwa aravuga ngo noneho mwami, ndabona wanuma, ndabona wangirira icyizere, nanjye nkagutumikira. Imana ishimwe, nanjye nari nkwingingiye Imana ngo Imana ikwiyereke nshuti y'umusaraba. Wa mukobwa w'Imana ikwiyereke, wa musore w'Imana ikwiyereke, wa mudamu w'Imana ikwiyereke, wa mugabo wa Imana ikwiyereke mu izina rya Kristo Yesu. Intambara zose uri kurwana Imana ikwiyereke, Imana ihimbazwe. Yego ikibazo cyose ufite Imana ikwiyereke. Nje ntabwo nabimenya, ntabwo namenya uko waraye, ntabwo namenya uko uramutse, ariko Imana ikwiyereke. Imana ishimwe kuri izo magara ufite, Imana ikwiyereke. Umwaka Uziya yatanzemo Yesaya yabonye Imana mu buryo budasanzwe, amenya ko Imana yera, amenya ko Imana izabana n'abera, amenya ko Imana ari Imana ikiranuka. Amaze kubibona amenya ko nawe ubwe, nubwo yari asanzwe ari umuhanuzi, nubwo yari asanzwe ari umukozi w'Imana, ariko hari ibintu bitari byuzuye, hari ibintu bitari yari afite byatuma Imana itamugirira icyizere. Amaze kubyimenyaho, ngo marayika w'Imana aramanuka, afata ikara arimukoza ku munwa, aravuga ngo uhereye kano kanya urejejwe, urejejwe. Haboneka irindi jwi rivuga ngo turatuma nde. Yesaya aravuga ngo noneho mwanuma, iminwa yanjye imaze gucya, iminwa yanjye imaze kwera, imaze gutungana, noneho mwanuma. Imana ishimwe mwa kino gitondo, Imana ikugenderere mwa kino gitondo, Imana ikwiyereke mwa kino gitondo. Haleluya. Turagushimye mwami Imana yacu, tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye, tugushimiye kuri Imana idahinduka, tugushimiye kuri Imana idasaza. Iyereke buri muntu wese ku kibazo afite, ku ntambara ari kurwana, umwiyereke mu izina rya Yesu. Kandi namenya amakuru ko n'umwiyereka hari ibintu birakemuka, nk'uko Yesaya yakubonye hakagira ibintu bikemuka. Nawe uramwiyereka ibintu bikemuke, ibintu biratungana, ibintu birajya mu buryo, kuko uri Imana y'urukundo. Uhereye kera kose wahoranye impuhwe n'urukundo, na n'uyu munsi kandi ntabwo wasiretse. Turagushimiye, turakwiringiye, uri Imana idasaza ngo witwaza akabando. Uracyari Imana yacu bwite, uri Imana idahindurwa n'iminsi cyangwa ibihe. Abantu barahinduka ariko wowe ntuhinduka, abantu barasaza ariko wowe ntusaza, abantu batuvaho bakagenda ariko wowe ntudutererana. Ntabwo
butureka